Ndabasuje kandi mbifurije kugira igitondo cyiza mwebwe mudukurikiye mukomeje kuba natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye muri hirya no hino mu Rwanda hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ibihugu bituranyi Tanzania, Uganda, Uburundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibindi byose bigize akarere ka Afurika y'ibiyaga bigari na Afurika y'Iburasirazuba muri rusange. Ndabasuhuza mbaye ikaze, reka tuganire ku makuru azindutse avugwa duce mu gihugu cya Tanzania. Mubwire ko Tanzania yakuyeho guma mu rugo inafungura internet nyuma y'imvururu z'amatora. Guverinoma ya Tanzania yatangaje ko yakuyeho bimwe mu byemezo byari byarashyizweho birimo guma mu rugo n'ifungwa rya internet nyuma y'uko habaye imvururu zakurikiye amatora y'umukuru w'igihugu n'abagize inteko ishinga amategeko muri Tanzania. Muri wa kabiri abaturage batangiye gusohoka nyuma y'uko leta itangaje ko igabanyije ibyo byemezo byari byashyizweho kuva ku munsi w'amatora, aho umutekano wari wakajwe cyane mu gihugu hose muri Tanzania. Ku wa mbere nibwo polisi yatangaje ko guma mu rugo yashyizweho ku munsi w'amatora yavanyweho, ibintu byatumye imodoka rusange zongera gukora nyuma y'iminsi y'ihagarikwa ry'ubwikorezi hafi ya bwose. Abaturage bagaragaye bari ku mirongo miremire kuri sitasiyo za lisansi, aho ibiciro byari byazamutse cyane, mu gihe abamotari n'abatwara utumodoka duto cyangwa se twa tuk-tuk bari batangiye gutwara abagenzi. Mu mijyi minini harimo Dar es Salaam haracyari umubare munini cyane w'abashinzwe umutekano, uretse iki cyemezo na internet yongeye gukora nyuma y'uko yari ifunze kuva ku munsi w'amatora mu kwirinda ikwirakwizwa ry'ibihuha. Komisiyo y'amatora ya Tanzania yatangaje ko Perezida Samia Suluhu Hassan yatsinze amatora yabaye tariki 29 Ukwakira n'amajwi 98%, ariko ishyaka ritavuga rumwe na leta Chadema ryavuze ko yabayemo uburiganya. Ni amatora yakurikiwe n'imvuru zikomeye cyane zagiye zibera mu mijyi itandukanye muri iki gihugu cya Tanzania, ndetse bikanavuga ko hari na bamwe mu banyakenya bagerageje gushaka kujya kwifatanya n'abanyatanzania muri myigaragambyo ikomeye cyane. Ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi muri iki gihugu cya Tanzania Chadema, ndetse umuyobozi waryo yitwa Tundu Lissu akaba afunzwe, basabaga ko aya matora yaseswa, hanyuma uyu Tundu Lissu agafungurwa ubundi hagatangira amatora bundi bushya, kugira ngo n'aba bakandida harimo no Acte Wazalendo babashe kugira amahirwe yo kwiyamamaza muri aya matora. Ni imyigaragambyo bivugwa ko yaguyemo abantu batari bake nk'uko ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi Chadema ryabitangaje, ariko kandi ishyaka riri ku butegetsi CCM cyangwa se Chama cha Mapinduzi bavuga ko abaguye muri iyi myigaragambyo batarenga 10, nako byanagarutsweho kandi imiryango mpuzamahanga yari iri mu gihugu cya Tanzania. Tukiri kandi ku bijyanye n'igihugu cya Tanzania, mbabwire ko yagize ingaruka cyane imyigaragambyo. Inzego z'ubuyobozi muri Malawi zatangaje ko imyigaragambyo yabaye muri Tanzania yatumye ibikomoka kuri peteroli bibura mu gihugu kubera amakamyo 120 atwara peteroli yabuze inzira. Itangazo ryasohotse ku itariki ya 31 Ukwakira 2025 rigaragaza ko umuhanda uva ku cyambu cya Dar es Salaam na Tanga wafunzwe kuva ku 29 Ukwakira bitewe n'imyigaragambyo. Imyigaragambyo yadutse muri Tanzania yiganjemo urubyiruko yamaze iminsi igera kuri 3 muri Tanzania kuva ku 29 Ukwakira 2025, bavuga ko batishimiye uko amatora y'umukuru w'igihugu yateguwe. Malawi yavuze ko ibikorwa byo gupakurura ubwato byabaye bihagaritswe, bituma rero litiro miliyoni 48 za lisansi na mazutu zagombaga kwerekezwa muri iki gihugu zitajyanwayo. Guverinoma ya Malawi yamije ko hari imihanda yindi ishobora gukoreshwa irimo Wanakara na Beira muri Mozambique na Massa muri Zimbabwe, hakagezwayo ibikomoka kuri petrol. Bindire ingingo tuve muri Malawi, ndetse mbabwire ko mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa. Reka babwire ko ku itariki ya 3 Ugushyingo 2025 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zapfushije umwe mu bayobozi bari batinyitse cyane ariko batanavugwaho rumwe, witwa Dick Cheney. Yapfuye afite imyaka 84 azize indwara yamaranye igihe zirimo iz'ubuhumekero ndetse n'iy'umutima. Cheney yabaye minisitiri w'ingabo kuva mwaka wa 1989 kugeza mwaka wa 1993, aba visi perezida wa Amerika ku butegetsi bwa George Walker Bush kuva muri 2001 kugeza muri 2009. Muri ibyo bihe nibwo rero yanditse amateka akomeye cyane, amateka atazasibangana ku mutekano wa Amerika. Harimo igitero cyagabwe ku magorofa ya World Trade Center. Minisiteri y'ingabo tariki ya 11 Nzeri 2001 apfa hafi abantu 3000. Kuva mu gitondo cy'uwo munsi kugeza ku mugoroba, uyu Cheney niwe wari mu biro by'umukuru w'igihugu White House, kuko Perezida George Walker Bush we yari mu ruzinduko ku ishuri ryitiriwe Emma Ibuka muri leta ya Florida.
uburemere bw'ibi bitero bwatumye abari muri White House bihisha mu gice cyo munsi y'inyubako kidasenywa n'ibisasu, aho niho Cheney yategetse ingabo za Amerika guhanura indege zose zari zashimuswe n'ibyihebe zerekeza i Washington DC. Muri ayo masaha Perezida Bush we ntiyashoboraga kugera ku biro by'umukuru w'igihugu kubera ko hari impungenge ko indege yahanurwa. Igitekerezo cyaje hafi mu bashinzwe umutekano no kumurindira ahantu hatekanye nk'uko byagarutsweho. Cheney ni umwe mu bashyigikiye bikomeye cyane ko Perezida wa Amerika agira ububasha bwihariye ku ngingo zirebana no kubungabunga umutekano w'igihugu. Ububasha bwahawe Perezida Bush ashyiraho gahunda zo gusaka zidasaba impapuro zitanga uburenganzira, search warrants, hashyirwaho gereza zibanga abantu benshi kandi bakekwagaho rero gukorana n'abagabye ibi bitero barafungwa kandi ntibaburanishwa. Kuri bamwe iyi gahunda yambuye ikiremwamuntu uburenganzira, ariko kuri Cheney nta kundi byagombaga kugenda mu gihe umutekano w'igihugu cy'igihanganya nka Amerika wari ugeramiwe. Ubutegetsi bwa Bush bwasabye abakozi ba CIA kuvugura uburyo buhata ibibazo abakekwaho gukorana n'ibyihebe, nibwo hatangiye gukoreshwa rero uburyo bw'icarubozo burimo gusukwaho amazi, kubuzwa gusinzira ndetse no gushyira umuntu mu mwanya umutera umunaniro mwinshi. Cheney yatangaje kenshi ko ashyigikiye ubu buryo kuko aribwo bwonyine bwashoboraga gutuma abakekwaho kuba ibi byihebe ndetse no gukora nabyo batanga amakuru y'ingenzi no gukumira ibindi bitero byashoboraga gukurikiraho. Mu gihe komisiyo ya Sena ishinzwe ibirebana n'ubutasi yemezaga ko ubu buryo butanyuranyije n'amategeko ariko budashobora gutanga umusaruro bwitezweho, imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu yo yakomeje gushimangira ko ari iyicarubozo rikorerwa Abanyamerika. Muri Werurwe 2023 Cheney wari Vice Perezida wa Amerika yagize uruhare rukomeye cyane mu cyemezo ubutegetsi bwa Perezida Bush bwafashe cyo kohereza ingabo muri Iraq kugira ngo zikure Saddam Hussein ku butegetsi. Cheney ni umwe mu bazamuye ijwi bashinja leta ya Iraq gutunga intwaro zarimbura imbaga, anashinja Saddam gukorana n'umutwe w'iterabwoba Al-Qaeda. Mu nama yamuhuje n'abahoze mu gisirikare muri Kanama 2022 yagize ati nta gushidikanya ko Saddam Hussein afite intwaro zarimbura imbaga, nta gushidikanya ko ari kuzirundanya kugira ngo azifashishe mu kurwanya inshuti zacu natwe ubwacu. Urwego rwa Amerika rushinzwe ubutasi ndetse n'impuguke z'umuryango w'abibumbye byakoze iperereza nyuma bisanga Iraq idatunze intwaro zarimbura imbaga kandi ko nta mikoranire yari hagati y'igihugu na Al-Qaeda. Nyuma yaho ukuri kugaragaye, Cheney yashinzwe kwifashisha ubutasi kugira ngo Amerika ishoze kuri Iraq intambara yakuye Saddam ku butegetsi muri Mata 2023 ikanapfiramo abarirwa mu bihumbi, ariko we yanze kuva ku izima. Uyu munyapolitike yatangaje ko bishobotse atazuyaza mu kongera kandi gusaba ko ingabo za Amerika zitera Iraq mu minota, ashimangira ko iki gihugu cyari kibangamiye umutekano w'igihugu cya Amerika. Intambara muri Iraq yanakuruye impaka zishingiye ku masoko ya sosiyete yitwa Halliburton yayobowe na Cheney yahawe na leta. Bamwe bagaragazaga ko gushyigikira iyi ntambara byari bigamije inyungu ze bwite, ariko we yasobanuye atakibarizwa muri sosiyete nubwo nyuma byagaragaye ko hari amafaranga yagiye ayikuramo. Muri Nyakanga 2023 umunyamerika witwa Joseph C. Wilson yasohoye inkuru y'igitekerezo mu kinyamakuru The New York Times agaragaza uburyo Amerika itari kwiye gushoza intambara kuri Iraq. Iyi nkuru yarakaje ubutegetsi bwa Amerika cyane cyane Cheney hamwe n'abandi bafatanyije bashyira mu itangazamakuru imyirondoro y'umugore wa Wilson wari usanzwe ari nasi ya CIA, Valerie Plame, mu rwego rwo kwihorera. Nubwo icyaha cyo guhishura imyirondoro ya Plan kitahamye Cheney kubera kubura ibimenyetso bifatika, Lewis Scooter Libby wari umuyobozi w'ibiro bye we cyaje kumuhama. Cheney yari umwe mu banyamuryango b'ishyaka ry'abarepublike batigeze bashyigikira kandidatire ya Donald Trump ku mwanya mukuru w'igihugu, yagaragazaga ko Trump ari umushoramari udashoboye politike. 2022 Cheney yatangaje ko Trump ari ikigwari akaba n'icyago gikomeye cyane kuri Amerika yagize mateka yayo. Yabishingiraga ahanini ku kuba Trump yararegwaga gutegura imyigaragambyo yabereye ku ngoro y'inteko ishinga amategeko muri Mutarama 2021 ubwo yatsindwaga na Joe Biden. Yagize ati mu mateka y'igihugu cyacu amaze imyaka nta muntu wabaye icyago ku gihugu cyacu kurusha Trump. Umukobwa wa Cheney, Liz Cheney, nimwe mu banyapolitike bamaganye Trump bikomeye nyuma y'imyigaragambyo yaranzwe n'urugomo, afata umwanzuro wo gushyigikira umukandida w'umudemokrate. Mu Gushyingo 2024 Donald Trump yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu yarahatanyemo na Kamala Harris wo mu ishyaka ry'abademokrate. Cheney yahishuye ko yatoye Kamala
mu rwego rwo gushyira imbere igihugu kurusha ibindi. Perezida Trump yasubije Cheney n'umukobwa we ko ari abanyamuryango b'abarepublike ku izina gusa kandi ko ntacyo bamariye iri shyaka.